čujte. Po nekim pričama, spojili ste ovdje, da li je tačno? Evo, mi se nalazimo na dio zgrada Petrovac neće, jer to neće dati Bošnjaci. Sada, gore iza toga opet piša. Ja i ti ovdje na vjekovnom bošnjačkom klubu si tamo. Dobro. Nikolok. Naprijed, tamo i... İdris! İdris! Haydi! Sa helikopterom. Čim se sretne sa Hrvati, odmah jedan vod i onda pišu na sjever. Ej, ništa se ne prođu kada bi se ovo hajde. Hajde! Vidimo se gore! 300 metara. Gdje je ovaj tvoj pajdaš? Evo ga. Gdje sam nam? Hajde nam da. Komanduj na svoja mjesta. Hajde. Hajmo idemo. Primaj gore, srpsko, primaj. Sve gore. Znači ti ideš desno, 502, a 501, a 517 će poslije. Prva! U kamionu ovome... Znači, krenite sa četom vojne policije. Da. I nema stajati. Pazi, ako se kuži otvor, odmah desna, ona ovi i opet prolazi. Ovo ne se borio. Peta, četa! Prijetim korake!
tenkovska radionica da se popravi ovo často. Gdje su ostale dva? Hoće da vam sađe na jedna od ukupno. Hajde na razgledanje, ovako. Baterija radi. Ko je negro? A dobro, moglo bi se ovo oprati. Dobro. A? Osjećaš kao čovjek koji je prvi postavio državnu zastavu na zgradu Skupštine opštine Ključ. Ja se osjećam najsretnijim čovjekom koji je danas ušao u poslijepodnevnim časovim satima u Ključ, jer sam isto iz opštine Ključ koji sam davne 92. krenuo sa područja Ključa i stigao sam u Bihać gdje sam se pridružio 5. korpusu i borio se skupa sa pripadnicima 5. korpusa i tako da smo oslobodili veliki dio teritorija
nadali smo se da ćemo doći tu što smo ostvarili, to je nas bila želja sviju u korpusu. Neću ti kaplje, ti se vlašiti, ne prekiraju. I u Banja Luku. Vodite mi na... I u Banja Luku. Što prije? Sad idemo u Banja Luku. Ne, ali ja kažem ne u Banja Luku. Jednom ste rekli nego na Drinu. Ne, nećemo da... Znači vi sve pratite šta ja kažem. Sve smo vas pratili šta ste govorili kada je vikla. Oni kažu, Kaže, predajte se Srbija se brani, kažu u Pijano Krajini. onaj, general. Ali nema više Krajine. Pijano kaj, ovako kaj, general je Dudaković kaj, zna se gdje će. Kako prodavati onome pjancu, general, Žarka mi je želja bila da nas... Idemo svi dole, idemo svi dole. Vidimo Marka, pogledaj. Nisam imao drugog izbora nego ovo. Evo još sam ovdje gore iznad ovih kuća. Postavite Ajde, ajde! Kura naprijed, amo naprijed. Došlo. Ćoškove kući. Hajmo! Vrhuli, bele! Postoji položaj, panorama, vrhuli, bele! Opet, evo idemo sad. Marš! To je rekao! Prvo upalja! Gotovo, jasno! Sam ti napuni u odnosu. Vlak, daljina 7 km. Nema pozicije dobro. 393.